Socho. Irungu nyaribari chache. Alafu Keumbu. All these areas Suneka. I want to be a soko gambe gaba. Entire county is in session. Aiga abanabantu ba oko gambe aba. All of them. Mwabonsipi. Na nataka kurudia mara tena ile nilisema wakati ule. Na ndenda eteko ile na kelina atebeteli. Huyu ndugu wakati alikuwa anatafuta kura niliwaambia tukiwa mkutano huu. Omugaba no itekera ale koli kichikura mtu abatebetiliga. Hili mnakumbuka? Ngalete monyolete. Nilikwambia kwamba alikuja akasimama na mimi wakati nilifiwa. Eliria atebetenga egentoke kogera arale Simba kikura na kumwakira nere pwe koteta matanga mamo mwabo oyo mumuro mwabo siko anga ikaransa kabuto akaka tukahubiri tukamaliza. I changed my mind. Agachenche bilanga nalibia. And I told you, nanda kabateria, the man who scratches my back, omuntu okwagia mogongo, I will scratch his back. Na ije loikamwagie. Na soma bunora asombe genteke mongelo takole to kwagia mogongo. Hata kama utakuwa na masomo mengi, hata ukiwa na utajiri, there is something that you cannot do. You cannot scratch somebody's back. You are back. You need somebody to scratch your back. We pray that God prospers you. May God help you lead the county to prosperity. From where it is to greater heights. Amen. Na siasa ndogo ndogo hizo siko hapo, tunaomba Mungu atulize. Siasa hiyo abantu bako korwani omasana tolintu amokani genda bosyo. God will bless you. Kiranya saya ko sasa genda bosyo. His blood. Agwa kena manyingale. Amen. Amen. Nataka kuintroduce wale wako hapa overseers. Ndaete kole tabosyo aba obasi bali bara. Na kabla sijawalete na ile ndara balenta, niruhusu nitambulishe principals. Nilikuwa shawatambua. Nganchere principals wako kwa mkutano, tafadhali simama popote ulipo. Ole taba alimu banene bechi skuru cheito cha PAG bali bara sama mkutano tayari. Please quickly come over principals wa mashule. Njubango. And Your Excellency the Governor, PAG has 512 schools within Kisii County. 512 within Gusii. Jiskuru cheito cha PAG chire 512. We are the second to Catholic in the entire Gusii. Asomo baro ni nduto kubwatia Catholic. And I want to say in your presence, and I made this appeal before, it's good to have this information. We are not represented in the County Education Board with that kind of number. As a County Education Board, they are all our brothers from the 70th day and our brothers from the Catholic Church. Meaning this magnitude of a church with 1,200 churches within Gusii, only in Gusii, and 6,200 churches in the country. I am the General Secretary. The statistics I'm giving you are true and accurate. And you are sitting next to the Council Secretary. Reverend Diara Kennedy from Kawangware, who happens to be your friend again. Thank you very much. I thank God for everything. Thank you. Jeremiah Moro from Rogongo Secondary School. Rogongo Secondary School. Your Excellency, I'm happy to meet you. My name is Richard Nyabayo, Chief Principal, Machongo High School. Thank you. God bless you. My name is Nyabuke Asuma. Kwetu ni hapa Kisii na shiriki Kisii PAG. Currently the principal Nyekuru High School. Thank you. God bless you.
I'm Lillian Nyambane, Principal Nyarenda Vocational Training Center. Thank you. God bless you. These are the staff. District overseers, please. Aba overseer bali baterete wilaya. Na wanapokuja ninataka kutambua kwamba uwepo wa watu wako hapa. Kuna watu wako katikati yetu. Kina district secretaries. Tafadhali secretaries wako hapa wakiongozwa na rafiki yako sana secretary wa Entanda. Nitakuwa mbaya nikimwacha nyuma. Matunda atanipiga makofi. Si ni kweli? Mpe microphone aseme jina. Yes. Your Excellency, overseers wako hapa. Nyote mmekuja kwa mkutano mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Your Excellency, I'm happy to see you today here. Hii ndio kanisa yangu. I'm the district secretary. District inaitwa Entanda. Iko na makanisa 30. Sasa hapa hii mkutano ulikuwa wa Kisii yote, the whole Kisii and Nyamira. Kisii, some part of Nyamira. Yeah. My name is John Matunda Umwenga. Thank you. District Secretary. Thank you, brother Matunda. Overseer, tuanze kutoka juu hapa. Huyu ni ndugu ya waziri Ndemo cousin, first cousin. Thank you. Sema ukiacha executive paki nyuma. Tendaye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi ni mchungaji Richard Ombati Matara, overseer wa Nyagesa District. Nyagesa. Mchungaji wa Motondo PAG. Yeah, nkaliga. Mwabasiona roho. Mimi ni Pastor Joshua Kijana, overseer wa Mosojo District, kanisa ni Onywere PAG. Igo, Onywere Mosoja. I'm Reverend John Ogise, District Overseer Nyacheki. Sir, I thank you for what you did for me. Nilifikia mkutano leo. Thank you. God bless you. What did you do? Buying a vehicle. And you did something. You did something. In the vehicle yake. Ndiye alikuja nayo. Ebintu biro kore bikoka tena bikira kini market yake tekana. Sante. Mimi ni James Ongondi, overseer Itibo PAG District. Thank you. Thank you, overseer Itibo. Yeah, asante gavana kwa kujusia bande. Na ningeleta kwaya moja iimbe. Na nikolete kwaya ya metere. Lakini unajua nikichagua, lakini ngisaka chora. Na hizi ni kwaya peke yake, nechi kwaya chok. Mzee nitakuwa nimepoteza kura zangu. Hawa iseko siri chikura chaye. Kwa hivyo ni vizuri hata nisichague ni moja ni gani. So thank you, God bless you. Umanena baseni. So hatuna nafasi nyingine ya kuongeza. Ndobo atia biroto komenda gavana Mwanga. Nashukuru tena kwa sababu ya ndugu yetu Mogusu. Amboba kirenya sasa nje ya Mogusu. He is a great man. Abale bunago teba hiyo. God has blessed you too. Nsayo nsesedi. Alise county ngo tokone kitiole buyango to ikioro somo gavana watu kwana buya na ndingo jori watu tebitwa mukwana buya. Bwana. Ikibona kiki yari yo toko kwanje. Tali bogo. Nero monyera nsanga huyo nsa. Tali mondo myanere. Ngopo bakora. Bwana asifiwe. Bale ngaba kwanja to ali bageli go mugavana ito atokwani otuanjete. Chingo bichingi ya 1 2 3 makofi mazuri. Makofi mazuri. Microphone please quickly. Thank you. God bless you. Hakuna yake. Thank you. God is good all the time. Nataka nitoe shukrani zangu omongina babambia mono. Thank you. Nataka nitoe shukrani kwa sababu ya SG wa kanisa hili, Bishop asanteni, overseers asanteni na kanisa mzima. Nataka niseme mambo mawili peke yake. Unajua nilikuwa kanisani nikaambiwa kwamba kanisa la PAG liko na mkutano mkubwa. Na mimi nikamaliza nikasema lazima nipitie hapa niwasalimie. Kwa hivyo nataka niseme haya mambo matatu. Kwanza, kwa shukrani za dhati nataka nizitoe kwenu
kwa ile kura mlinipea mimi kama Simba. Mbia mono ase kura mwanga kirete. Na bali mota ngakirete mbia mono kiranto abawete. Kura mwagete 1270 kinchanya wako mbia mono aso okorora obuya bolitaito kore egasi abantu baitu itangani dabenga timbu ati cheche egasi lazima nkorera abantu bane nana engoteba obutaka mbole gatigati yetu abana bakorere skuru gasi batakore tiki batabwati narandeli kubona mambia natebunga tobasa gwaka marunze ese sanamu eli Nebukadnezar roset sanamu ya corruption sanamu yo kogosa njetingwa kamarunze igoro yawe na decide esengenjo chinguru nini mwangeire engokora na mogonte bimutageto ebi enkoira na wochesi na arwet lakini mogonte bibobi mogane tibosongo kisi yaito lazima mboteneni nande nkoboteneni mabera atakordiki ataiyo na nchesi mokonyora na achire maminja montenga Simba yaya gente kitali kiro twakarangireti orosi factoria matoke factoria avocado eye mesi eye ekware eye kawa no ene chinyeni lazima munkani metenyi nebere eyo no yogata tojo okora twatokira obis na ndenta tuko promise bado muraro abantu mbache bakure gakia maraika nare naru igoro achi gotora bose tobe lazima toba maraika ntitwe kabanyana igonta etemba sabe abantu aminto twatebire buya ntwe egas togokora mugende nyambira mateka iga obuchabu konyora bwabe rororo amatuka amange yasaye kawanjo wikiego egoja etoboru setiororo tukabeka amaraba tugasumeke mete umutienyoka bino naye wocho wisranse keiririnse ntogenda tekoriye mete menene eyere togochera igesoboke kiratwanye sumekire asali naende takoba etown yaitega yasaye kawanjo wikomotinyo gatano nabokonyora twigwire kilomita 10 para no na bagaka baliko nyora balira marimo y'ekipara twakwane na barabona abatenga bagaka ga tinda tindwane na ino gendo mo kora nganjire ndosyo mochioyo usento nyore na ntwe city ekere city yaro sigu chigase chikobororo asabantu baito n'abantu babwati kibesa ebaguta ko invest na ba cross factory gaiga igo muraro abantu baokura dale baokura bosa enaba ikereire abakoliye gas bale maige county bale chiribu isano na 900 abana bainomba somete abana bandi abantu bandi bakalikuga iga bakagenda ribabole tuchi certificate bakaenda River Road bakarosia masakara bagacha bakaliku kakinga kituranyare korosie county omonto tamanyeti mo comment mnanje togonte binkore hesabu ikerati ni muntu hesabu lakini arosia masakara na soiro obisi endikire mne accountant mogen molengere ligusine gender mo wanje tutene ni abantu abo amanyinga mokorora abantu bagokura etwakorereki twabayikerere etwatebete NEC Kenya National Examination Council twapplyre twakanire kibesa ebago twangaki omwana wa yabwate C na kialikire oya yabwate D+ akanyonjora ikabaye B+
na kiali kiretu togotenga etata igage toko bero ngendo abuse osonye kwalige tube kanyago tama aborocha bikoro na biye mubwati abana batarario koregas muganeti abana banyolegas abantu nchibono tinkoba munyagitari lakini ngende mbeto monte esindani tinkobe to montako igongaki etutai tingo monto go kobeto monte esindani rasu mobo munyagitari tali ekero kobeto esindani ngobole nkorangire munyagitari na ali nkomobita no kugorogosa no koboko ikera timanyete ebintu ebirasima bikoreki biere abantu baitu bakure esengencho yao koraki yo gutamanya mabira taiyo konyora chibesa chi account chigosoka kuruga chibesa chinyinge no ninche mbambolinga ancha kakigabana wakane edeni tubwate abantu bakorete gas 1.3 billion ngagabana ancha yakana yonsi kakitokoletere milioni 300 ngobuli onye moko nga milioni 300 irenga muokulia nkabatebinche keswera nga maskini jeuri umutako olege ndokeke omwenenu ena bakani bono ekamiti ekoroku pending bill committee umuntu okorete epara awakanu ondo okorete mbeo busa daligo koraki dali wakanwa morocha abantu bakuoga dali kende nesengencha abandi baligite parange pare koru okonyora ne pare ruite kanisa amaiga egaika geitali egakanu chimilioni ibe kogocha kulie para kwa nyata kwa tiki tijo akimugane tinga kane chipare echo mo wanje chibese chigende nyakitali mwanzire korra malioba maliogo taligo chikobora ase chi dispensary cheki maliogo ntwarwa naro achete atari 6 million lazima iki nyakitali naende twabatebiri koko enda nyakitali kurualigwa motebiri ke lietali anebuya ne namba ya anebuya ekiaira abantu bane ngwakira bari kero murwaire ochire nyagitari kumanya gose ubwenere maete abakora abe bali abakora sana bakolika Simba Arati narwalte malaria tokamwachi ntetere ekonini cy'abantu 12 ngaki Simba Arati ntetere ya ekonini cy'abantu 12 ko wakira Simba Arati mwako kwanya kurwara sima osalike tomoto nchitana kurwara tinana kwenda nyagitari amaliogo etokwena na abantu barwa mongina to basa kubugoli maliogo mangi kuru nyagitari amaliogo kero mutienyi rasima to nyagitari moko yubago kura nesenge njiba secret chemist chiko nyabako ibira amaliogo ndikeke amaliogo akina ende ngiche na nchenge ndire gasi eriembe mwanje no eni gore sinya sai nanje abantu baminto ntayete ko batebiga ne kanisa egento gyoka ntayete mbaboli nyinyora sama sabaino o Simba ne kebago ninche gabana ondo tagete nande nje democracy nenge nere kago chaga nya Simba ogule aboli myaka 5 muwanja kumwekura muwanja komenta Simba mo moment lakini okumuleka korokwa kuba mulekanda neirenga ki lakini lazima tuwa muleke bono baanse ko organize ebyombe bike yebibago gaige town bikurwani abantu organized crime. I want to plead with our administration. We will not give them room. Ekanisa, pastors, overseers, ndaetemba sabe.
tonyora sama sabo ese gitobwate moto itunendoro lakini nama sabo karanye bwe tusabira abantu bande chinkoro chibe chingiya tunyare koranga kitoro konyegesa monganchire nkole ngotebaiga Secretary General ngwa kwana igoro ya mangana ye board nkonye ligere linde make sure ngaki gaki gosi na masomo tota toros obo mo PAG obo mo SDA obo mo Catholic obo kanisa Leons etuta toros kisen chetu chibebuya lakini gaki nta etemba sababa abantu amento abangina mulema mwaigwa tikabona onkwana mwaigwa nga abana abake asa tangene kenyingi masa abana konyora amalito ngusi naende asama kweli ara amange singencha abantu bakonyora abana ngusi esingencha abana baliekera bara abake banyori robolito amauga yaga takonyara kubugori bolito boli abana baliokonyore complication yabere bakwa gakimne kanisa taetemba sababa abantu bana abana bake batige tikabasome abana baka baiseke batige bakoreki basome period abasacha mulema gakyo so wanje kwena ebinyoro byeno byonse lazima tuanche abana bakoreki basome bana baketali oboko buguli amalito ekinege entorazima abangina muteki care of ya abana abaiseke nto wanja yesa kuke nga abana abake babwene tikorosige saku bakule esengenji banyolta amalito mapema mbako nyaka buguli malitaye na amalitaye abantu bakoba na abasacha bande bare okonyo abandi bali kanisa abandi balebi onde bwensi kenyoroke nde giyons etutaite tumanye ngaki ekena kinkobol ne chief nkomera ntone chief na assistant chiefs ngaki omwana wanyo altobolito lazima asande to mie lazima to mie to dir na abantu mnali chikoli liganetie yani statistics te kurunga ki okimwese egendrete kokina ngusi asa amalito y'abana abakatangaine ngusi ngaki kunyalikana yani nsikinde njibwati basacha nabakungu ige kanisa inu abantu be kanisa lazima tutenne trosegesana nkoli ginalenga abantu ekera chief officer ne chi minister chiani nchikoli y'abangi nabachete school abake usenyore kenyoreke mega someti y'abangi n'abange tingo nyara correspondence kenyoro kende nkibwati mwana muisike no eno yo moso ometi lazima to change to konye egesaku yetu and aba pastor overseers lazima mumanye nara lya abana baino bagoche kanisa bale nakibagendere tikire week igo na lilio katuranyale okonye gesaku siasa nye tutigere na mutuko pambana n'abana siasa bande lakini asama ngana y'abana be school tikatubwata ne twins tokonya abana igo ntaetemba sababu ne kanisa ande munganchere mbabulyo so wanje kweno gaki tokonye igesaku abana bamuramule maiga abasacha mule maiga amangana yo bwanja ninkaransita na endonyo wokoru mwana bwe school lazima no mutagete atiorale nere esenge njwanje te yanga ye school genda sonera mukagwe uniform ye school sonera mukagwe uniform kwa morabno mwana bwe school taliboigo musonere kwara ene ikane ya ingikero mutu wanye tusaligete onye ne yanga musonere omorole mwe mwana bwe school
Obo chimboro lazima tukole. Lazima tukole binte kamwe. Abantu aminto maraika ta kuru igoro ntosaba aike gotokonya chinga kicheto lazima toba wa maraika benga kiyaito igo monga nchere ntigere gagu ninche mbarangeli interdenominational prayers to sabe lima itatinda irana obisiane ga bandanga o Simba Arati na obisia oboeto obisiane nkoros gwere tali boro kiboro ngao incha sa manyinga Yesu Kristo embwete bire chabiri no obisiane no ere stadium lakini ba okora cross nkoira nanda obisi gaiga cross tole town yeito ne town chinde chinke torenga ke bantu baitu bako motienyogocha na begete chimilioni 3 kere won ase basari ga kibali batali kwenyara ga kigo kwenyara to basa wa apply to wanaina igoli otali kwenyara pi apply na linya saa ko gosene igo naina bokora na batenga ga kinyare be muchigete mbabu ati gatwanje ba apply basari abana bagenda aralia school igo nabegete 135 million chimilioni 3 kere won aba msimba cha baite wiki ose wiki gocha abana ba apply bagende school boigo abantu banya masivi gesusu nyacheki nyangoso mpaka magena ewe nyeriga mtu abegete nasari amauga ali konyora abolete ntonko ena natole mbegu iyo amauga ensemo yango sumekwa asumekwe abantu banyora kibesa bayirira abane school amatoke igorombo tuko narenga obisi mpaka estime kagenda emesigo mukonyoroka yeso kuvutora litoke kwa omugomba oli mwaroche president na award nera abana gete baetwe barosi egente ko sanitary pads bamrabu no bale ngobisiana ebambole nga governor twachiro to space ntobata 120 million ne chinda 70 million ko USA tuta trosi factory iga ekoro sanitary pads president de gateba aba bawaire ege kagete banze ku supply sanitary pads countrywide ne factory gekova no eno mosigo umurega talibo ogotoneria osoiwe machine me oso kichi sanitary pads asabana baita baiseke nabasfati bagendete korora obuya bwabo bwobugima essence osana bereo anyatali obuyo bukangando togete osana bwobu igo factory naba promise tinkomera nande nabarabo korosole factory avocado negendrete mbaganyete chi avocado chinde chons bono tali hash avocado osembara osya mabuta aiga ATC mbagenda tukweka chi machine abnaba aba angresa ba koros ne factory ya matoke neroro ekawa nabegete nande chi milioni nyororo ndoro yose nembeke ebimeli nganse kubagira abantu baito toimokie kawa yaito abantu aminto gento kyoka nkoboli nsabire ama sabaino neyengenje nabao kora egekone na mwasabete moma eta abantu nabwete nase chinguru cha Yesu Kristo tali nababwete bobe noemba nabwete bali nabasani lakini nyasaye nabwate kerenga na intwe na lazima tugekirana mbia mono moko nyabera na kwandro mona nata itentame enduwe yana ono mokoliga azwe account
montomia anje kiraro lekebe na bongo mdenga my brother ibachi ekebe kinengo gotu makere lakini montomia my brother ena ate bunate ati angete na una wa kwanre nganchire tingomanya I'll give you some 50,000 asam tingoma senso adora gore ose ini numara amanya tiganda aru 50,000 lakini ose tiganda 1,100 abange bama yedenga kibako banga ose kanisa nini mama yediko ngaki moko banga bokole gasi ende mbia mono nyasaye abaseseni balenga mo wonsabirani gaki ekero kubeka ngankonyere omwana one kwanginyora ngaki konya na governor nere ekiyo kana kinko basaba abantu bana mbia mono nyasabe naino thank you mbia mono ubone kanisa mwale wanja tusabire gavana ane gavana intubuna bagetu tutoto bwata bobe intwe tole naye olio gokorwani ntwa mokaneti na ino mokaneti bo